Sujatannya jati madan sawit kaya sane mangkin titiang uning anyang manake sane becik nenten sane muaste mekasian dan nyangke ngatohang ragane asa punike dan mejangke-jangke ngetohang bayu utawi urip asa punike ngawe meteradang pangten yang kanang pegat ulian mekasian ulian pipis mekasian asa punike sakewah bayane meter sekewah-kewah seberat-berat tekan bayu sareng-sareng ngitungang sareng wantah mekasian jati lagang as menaningin ulian titiang manahi jati-jati daging aturang mepitulung utawi ngantinin suka doka pada badang manolongin suke kelawan duke nenten sane muaste selulung sebayan take jalan saling tulung aja kake inar gamayang buke bedak nar buke ye saling tulungin saling kantinin asa pudike nare hiane ngade manak nulung jati lagang ayih yen wenten ragane jagi ngaturang mapitulung mangda tulus ikhlas nenten sane manake jadi asa punike nguning ayang
Bana daging tingkah kelan urip kedagingin nantuk solah tingkah utawi bayu utawi urip asa punika tan cara dagang pangten ragane mekasian cara anak medagang utawi anak cara bisnis pisan sampunang mangajinen petresnanya jalan saling hargain yen ina harga mayang cara medagang sane muas teu pitresnanya nih asa punika dan pamurut purup pamuji wenten purupine dan pamereh punika arte berane purupine wenten pitresnanyane adi pipis dan ragane memuatang pipis asa punika Doma kejangan nenten mekesamian sane wenten di kecap tah punika suwedarma kekadane nenten sane muas teu suwe darmaning suwe darma mekasian asa murike